MCA member zom tak tak te si bai kan buk chowa venia helaya kan ngen na te min ti lo tin saka san chin bumi heti zat hi kan thu le la nga thaturen lo kala wangin pasai lom thu kan sei ni ni kan ria nak tuk nak ti pa mai hianin MP vote kan thak do na hei than puilom tu hi mizo bi pui tan chau ni lovin India ram pum pui bi pui te tan poi mo tak zeta India rama democracy choi nunin aum don nge mi pui te zalen na ra be in ain tran na ani don autocracy tu noi kan lu don em ti hi kan mai than da lom tur hianin asil don nin kan thiani hey kan prime minister pun Narendra Modi a kai shuai NDA sarkar hian mi pui zalen na mi poi te chan vo right to freedom na sataka rap petin central sarkar institution poimo CBI enforcement directorate income tax department le adang tam tak mang sualin mi pui van tlang le an lam trang lo political party le ho tu te har satna siam sakin harassment and intimidation panrua mangna sem em to mi pui zalen na ra be tuna hian heng agency te ra be na nan mang me kani entinan politician lar tak chu heng agency te hianin anvati buaya chu ta chuan ali rau thongin BJP party azom chuan an kes siam saktur zong zong tele kes ok or thei din muna ding poka kes nei lovin an chan tir le maya chu wangin wenia hian Narendra Modi sarkar hi then khat chuanin washing machine anti patarengani un Narendra Modi kai hruai NDA sarkarin tun kumsom kalta chunga kan sa khozalen na sataka min ra be sakle azwal zonga akal pui zel dan mutu te chu kan ko than sang le mission fila kan missionary a thok tu te hi an ni mi pui te chan bo right to freedom kan nei te hi BJP kai hruai NDA sarkar noya tam tak lak bo sak kan ni to lak bo mek ani India ram milar tak tak loyal lar tak tak antinan pu prasan busan ate chuanin kumsang hi somni le pali lok sabha election a NDA sarkar thantlin ani chuan Indian constitution noya fundamental rights kan nei te hi ti bowina omang ti hian ani tin kan thia tangin kha central finance minister P Nirmala Sitharaman pasal pu Prabhakar academician le Vingthang academician Vingsang Prime Minister Modi a chuanin Prime Minister Modi a hian thantlin ani chuan constitution ti danglam ani anga Lok Sabha election hi kan nei le thei to arin omlo ati hialani tiang chuan kan India rama milar tak tak te point tun kan sarkar an bodani zep de loin an puang chuak meka kan ram kan nam kan sa kho himnan central BJP kai hruai NDA sarkar hi pai thak angaya chumi tan chuat Mizoram mi puiten ti turle ti thei kan neya central BJP thopuya an tha ti chak tu tur MP thanglawa BJP tha chata kan ram kan nam le kan sa kho hum him tura nget de huai taka ding tur Congress MP candidate thantlin angai ani kan Congress MP hi India block lama thantin ni chuan thutur ania chuti line kan candidate dangte ro hi chu NDA thutur te athen chu thutna tur po la puangam lo te an ni rol hianin kan ram kan nam kan sa kho hum him nan hian than tin te pon lo ni ta te reng selangin ma an lak ngam arin om lo ni in hai kan Congress
MP candidate pulal bi exam hai kan tha thewa MPS retired Mizoram Sarkara Home Secretary po dongni tori kum som thum pathi lai Mizo Sarkar lama tho chung po ming thale chon then home state te nena ram ri buai helpo te nena Sarkar ayo in biak na ral plan te nena in biak na National Security chungchanga Central Sarkar Home Ministry le State Sarkar in kara thu in chu le thil poi mo le thil har sa khoi tur po Congress le MNF Sarkar ten rin rol bera an nei Mizo pa dik tak fel mangchang hria le huaisen kan nei kan lom tak zeta ama tluk tur MP candidate dang zinga an omin kan hreloni van toi thak takin tun haya kan ruling party ZPM trantu te hianin social media tongkam moi lo tak tak mangin tun ma kan hriat ngai lo an ron bang la sat la hle maya eng te hi van doi thak kan ti chuti rolin turin than lom tur hi Congress le ZPM te Congress le MPF te MNF te in beina ani lova isu lian zok sakho zalen na tun din zel du tu le sakho zalen na noi bo du tu te in beina nia kan threwa chu wangin kan ma kan than tur hi kan ram kan nam kan sakho himna tur ta hian a in ngatani chu wangin kan ram kan nam le kan sakho hi hum hima aom theinan le Central BJP Sarkar paithaka om theinan political party kan ni na te da train pulal bi exam MPS retired hi India Parliament a kan ram le mi puitana ding turin vote lutak mi puiten mi peturin tun thuna hian kan han dila kan party ni na te kan ngai tu na party sanga kan ngai tu na te da tra ani chok hi Mizoram Mizo nam kan sakwana hum him na tu ta na Mizo bi pina kan candidate nei chun chu ni ti sia Mizo bi pui zong songina ama hi bin vote pui turin kan han somani tikhan engem